Apo? Ay, sir. Okay, ma'am. Ag-interview ako sir. Ag-survey na. Kaya, Nyata, ma'am. ag-survey ako naman, sir. Ay, para nyata, ma'am. Ayuda manin, sir, atoy. Ayuda manin. Sir, ayuda atoy. Baka na may malatan, ma'am. Baka no sablay mendetan. Apay, na-interview ka datin, sir? Win, ma'am. Manami malala. Ay, dapat gamin, sir. Ibagam jay pudno ngamin, sir. Nakwa, taano kastaki. Kwa, maala ka. Manami malala no ka. Sige, inya di ata, ma'am. Sige, kung ano Ayuda, mo. apuralat. Dapat papanakik. Apura ka, sir? Win, ma'am. Kamu kahit ayuda. Ay, kahit ko, ma'am. Basta Kwa, lagi. di ka narin nagap. Apura, sir, ata ayuda daytoy. Madatit, sir. O, 3,000 ti, ay, kwa na. Ay, 3,000. Sige, ma'am. Dati, sir, dagdagos nga iyawat mo makapasa ka ti survey. Sige, ma'am. Barta ka mo rin, ma'am. Right. Ay, ayanagan mo manin, sir? Rodelio, ma'am. Rodelio. Ay, Rodelio. Dati ginagan mo gan datin, sir, eh. Ada, ma'am. Ah, sige, sir. May nagdaldalos kami, sir? Ay, win, ma'am. Nagdaldalos nak, ma'am. May nagdaldalos ka? Tiyan niya, ma'am. Nagdaldalos ti. Ti, bagim. Ang amin, sir. Ay, ti bagik. Ay, win 3 times sa di. Naknarong nagdigos, ma'am. Ay, 3 times a day. Win, ma'am. Nabang mo ka gar, sir, ah. Win. Tapos? Pati pagbras, ma'am. Mamin talumi lang. Pudno ata, bagbagamon, sir? Ay, win, ma'am. Pudno amin. Nagliblibak. Ibagam ti pudno, sir, na makatanggap ka ti ayuda no kaya. Win, ma'am. Ang nagliblibak. Iti balayo. Sika lang batag digdigos dito. Ami kami, ma'am. Ay, Malagdag. bali, talo nga beses kayo agdigos ti kadal daw. Win, ma'am. Te aya sir. Ay, ajay lang mit kidi sir ti kasla damagik ta ko ah. Importante gamin ajay sir ya. Win, ma'am. Ti panag nya managdaldalos iti bagi kailangan ajay ngamin niya talaga. Ay, kasarata, ma'am. Kasarata. Gamin sir ya. Apay, ma'am. Kit ko na man niyawa mo. Di 3,000 katagos ki. Peso bigyan bagak. Ay, pudno yung bagam sir. Win, ma'am. Ay, pasensya ka na sir. Ni apay main, ma'am. Hang ka nakapasa iti sir, ti survey. Apay na nakapasakin ba? Medyo pudno. Hanggang nga nakapasa sir, tati kailangan mi ditoy. Diha nga managdigdigos, ti kwa. Iti nakakabil dito ini oh. Nakita mit oh. Ti makapasa, diha nga nagdigdigos nga tao. So iti point mi dito sir. Di nabangsit ti kilikili na ngay. Adaanglit na. Ay, danglit ko, ma'am. Ay awan sir, Ay. pas atoy nga kwan. Danglit ko, ma'am. Haan sir, haan madi nga mabaling nga baliwan ato ita naka-attach dayto jikwan. Ano, madanglit. Haan Danglit. nga mabaling nga Wala ang utim, ma'am. Madanglit. haan sir, imbagam nga mamintal lukag di gusti ka dal daw maamin kay Ay, ditoy o. ma'am, madanglit Madi ko, ma'am. sir, haan nga mabalin ti Ano, uri, ang utim nga, Haan nga ma'am. rod sir, awan. Imbagam nga mintal lu kayo nga. Nyamit yata ang Di gusti interview mo. kwa. Keep next time to na sir, adan to maninin. Danglit ko kung nakanapig. Brabras. Para kadagayad na pigsa ti anglit na lang ati sir ti jay madi nga managdaldalos ngay. Jed anglit na lang ti maikan ti ayuda sir nga mabalin jay. Tining bam ko mga... na iti kilikili na madi Bam ko sir. mga dagos mit. Madi, Nyamit sir. tinig. Sayang may 3,000. Danglit ko kay. Ang ko pa'y mag-agasan eh.